mumeze mute inshuti ba Omar TV Show, ndabasuhuje mwese aho muherereye. Reka nizere yuko mukomeje kuba mumeze neza cyane. Uyu ni wa mwanya w'amakuru tubagezaho mu buryo bugiye butandukanye n'ubusesenguzi bwuje ubuhanga. Mumeze mute rero kandi murakomeye, mukomeze mwibuke mwiyubaka, abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, se kanizere ko mumeze neza cyane. N'abari mu mujyi wa Kigali mwese ntago tubarengeje ingohe. Abari hanze y'u Rwanda aho muherereye hose, mu by'ukuri twifuje kubifuriza umunsi mwiza kandi mukomeze kugira n'ibihe byiza cyane. Uyu ni wa mwanya rero inkuru n'amakuru bigiye bitandukanye biri gucaracara hirya no hino. Mbere y'uko mu by'ukuri dutangira iyi nkuru, nagira mbabwire ijambo rimwe umunyarwanda yarigiriye ati: agakambye ugatega iminsi. Burya abahanga bavuga yuko ikintu cyose kikugoye cyangwa se ikintu cyose mu by'ukuri kikuruhije ugitega iminsi ukicecekera ukacyihorera, ngo iminsi ipfura umugara w'intare. Niko njya numva abanyarwanda bavuga, kandi iyo urebye ubona yuko koko ari byo. Ibyo rero mbivuze mpereye kuki? Mbivuze aho ingabo za Sami DRC cyangwa se ziriya ngabo za SADC, ziriya ngabo zo mu bihugu by'amajyepfo ya Afurika ziyemeje gutabarana no gufatanya kugera mu iterambere, ziri mu gihugu cya Congo muri DRC, zirahakambitse mu by'ukuri, ziri mu birindiro zakubitiwemo, zirahafungirwa. Ntago zifunzwe mu buryo bwa gereza, ariko ahantu ziri ntizemerewe kuhava. Muti byagenze gute? Mwibuka intambara yahuje igisirikare cya Congo FARDC na Wazalendo na FDLR, aho support bari bayihawe na SADC barwana na M23. M23 bakubita irabahashya, irahafata, ubu nihayoboye. Ejo bundi rero ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu, murabizi yuko abasirikare ba M23 bahuye na zino ngabo za SADC. Izi ngabo mu by'ukuri baraganira, barishima, amafoto mwagiye muyabona acicikana bari gusangira, inkuru turazikora, reka karahava. Bahava bafashe imyanzuro, bayifatana hamwe bose uko bari banzura yuko mu by'ukuri nta ntambara bazongera kurwana na M23. M23 yari ihagarariwe na General Sultan Makenga. Uyu nguyu muramuzi, niwe uyobora iyi M23. Naho SADC yari ihagarariwe n'uwitwa Major General Ibrahim Michael Hora. Uyu nguyu niwe wari uhagarariye SADC, ariko yari yaje ahagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania, asinya mu mwanya w'umuyobozi wa Sami DRC cyangwa se umwanya w'umuyobozi w'igisirikare cya SADC. Ayo masezerano yarabaye, bemeranya ibintu byinshi, bemerana yuko igihugu cya Goma bagiye gufatanya kuba bagira iki, bagisana, kugira ngo ingabo za SADC nizitaha zizatahe zinyuze ku kibuga cy'indege. Kuko impamvu navuze ngo agakambye gatega iminsi, zo kuva kera, kuva igihe zafungirwa hariya, zari zarahakanye, zaranze yuko zishobora kuzataha zinyuze ngo ku butaka bw'u Rwanda. Kuko iyo urebye Igoma n'imiterere yaho n'uburyo M23 yabrotse indi mipaka cyangwa se utundi duce dushobora kuyihuza na Congo, nta handi hantu na hamwe izi ngabo za SADC ziramutse ziciye ku butaka zanyura usibye kunyura mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byo ni ibintu, ni amahame, ni ibintu bihari 99%, nta handi hantu zanyura. Rero muranabyibuka igihe hari umurwano ukaze cyane, baba mercenaries cyangwa se baba shanshuro, nta handi bagombaga nabo kunyura banyujije mu Rwanda. Rero izi ngabo za Sami DRC zo zarahakanye, zirirenga, ziravuga ziti niyo umwaka wagira iminsi 1000, niyo ukwezi kwagira iminsi 70 cyangwa 60, ati ntago twebwe tuzagenda ngo tuve mu gihugu cya Congo tunyuze hehe
tunyuze mu Rwanda. M23 irabihorera iravuga ati nimwigumire aho ngaho, ariko nyine bakomeza kugenda barekarama bavuga bati ahantu turi tubayeho nabi, mu by'ukuri ntago tumeze neza, ibyo kurya bitugeraho mu buryo bugoranye, amazi ni ikibazo, ati niyo usohotse ushaka kugira ahantu ujya bisaba yuko M23 kuko ariyo iba kontorora iguha uruhushya kugira ngo ugire iki ugende. Inama ntikozwe ku itariki 28 z'ukwa gatatu 2025, bafite ibyo bemeranyije biragaragara, harimo kubungabunga amahoro bafatanyije, harimo kutongera kurwana, harimo yuko SADC ibyangijwe ku kibuga cy'indege cya Goma izabisana kugira ngo abasirikare babone ahantu bashobora kuba banyura bagenda. Ejo bundi rero ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, urumva ibaze bariya bari basabanye kuri 28 z'ukwa gatatu, none ejo bundi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane ingabo za FRDC zifatanyije na Wazalendo zifatanyije na FDLR zirarwana zitera mu burengerazuba bwa Goma. Usibye yuko nyine M23 yahise izishushubikanya ikongera ikazisubizayo, ariko bararwanya amasasu akomeye cyane. Abaturage batangazaga ngo yuko bumvaga ngo byatangiye ngo ari intwaro ntoya, ariko ngo bigezeho batangira kumva yuko zibaye n'imbunda nini nazo zijemo, babona yuko urugamba rwagize iki rwongeye rugakomera. M23 imaze kuzisubiza inyuma ihita ifata umwanzuro avuga ati ibi bintu na SADC cyangwa se Samidias nabo babirimo, ihita ihereza umwanzuro wa nyuma uvuga yuko izi ngabo za SADC zigomba kuva hehe, zigomba kuva muri kino gihugu cya Kongo, zigomba kuva i Goma. Kandi nakubwiye kuva kare yuko nta handi hantu zanyura zitanyuze ku butaka bw'u Rwanda, nubwo bari barabyanze kuva kera, bari barabyanze cyane cyane perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa avuga ati reka ntago rwose ibyo bintu ntago bishoboka. Urabizi ko ubu muri iki gihe u Rwanda na Afurika y'Epfo byo nta nubwo biri kurebana ijisho ryiza cyane. Rero nibyo navugaga, kandi hari n'abanyarwanda bigeze kuvuga ngo ikimbwa yanze umanika aho ureba. Rero uru Rwanda rwacu rw'imisozi igihumbi twarumanitse aho SADC, twarumanitse aho Samidias bareba, none bifuje kurucamo, ahubwo nabyo bigiye no kubagora, ari intambara zikomeye babashushubikanya nabi cyane. Rero nshuti zanjye bakunzi ba Omar TV Show, ibi bintu impamvu tuba tubibabwira, ibi bintu impamvu tuba tubibagezaho ni ukugira ngo mujye mumenya amakuru ahageze ni hehe. Ese ibiri kuvugwa hirya no hino ni ibiki? Ese ibihugu duturanye tubanye dute? Niyo mpamvu rero tuba twakoze iyi nkuru kugira ngo mu by'ukuri tuyikore mu rwego rwo kwigishanya, mu rwego rwo guhugurana, nta kindi kintu kindi tuba tugambiriye, ahubwo ni ukugira ngo twige kandi twigane. Rero nshuti zacu bakunzi ba Omar TV Show, amakuru yacu cyangwa se yanyu nakagaruka. Ubaye wifuza kugira icyo watubwira cyangwa se hari ubundi ufasha wifuza kuba watugezaho, nimero tuzipininga cyangwa se tuzishyira hasi muri description y'ikiganiro ahasigaye. Subscribe, comment, like, share ni ingenzi n'abandi bantu bakatumenya, ndetse akaba ari n'inkunga ikomeye uduteye. Turabakunda cyane, mukomeze mugubwe neza kandi amahoro y'Imana abane namwe.